Panagtigi sa mga research studies, projects ug innovation sa mga tinun-an sa nagkadaiyang mga tunghaan, lukop, rehiyon, gipahigayun atol sa Regional Science and Technology Fair. Ani ang report. Gikan sa 800 ka mga studies sa mga tinun-an gikan sa lain-laing tunghaan, lukop, rehiyon, miabot lang sa 124 ang mga napiling finalist ug sila ang nagtigi sa gibuksang Regional Science and Technology Fair niadtong Martes sa Cebu City. Kagahapon, nagpili na og mga top 5 winners sa nagkalain-laing kategorya. Sa robotics, ang enabled automated fertigation technology to enhance crop growth in smart vertical hydroponic system nga iya sa mga grade 12 students. Sa Bugo Senior High School nga sila si Mary Armel Angeline Nabuwab, Renaline Versaga ug Carl Justin de la Cruz lakip sa mga napiling top 5 winners. Tumong sa gimugna nilang prototype, ang pagsulbad sa suliran sa kakuwangan sa tubig. May gihimo silang greenhouse system nga nagamit og rainwater catchment. At bottom, we have 3 tanks, but since we utilize fertigation technique, we have our fertigation tank here and our pH tank and our main tank. So in here, we have a solar panel with a solar tracker that will follow the direction of the sun. So, as you can see, it bounces back to the camera since it has a light. Top 5 winner usab ang innovative fire-resistant plaster and wood composite ni Van Iza Herwela, grade 10 student sa Kabangkalan National High School. FSBS food panel is named after its 4 key ingredients, which are flour, sugar, borax, and starch. It is an eco-friendly barrier that gives immediate protection to fire-related incidents. This product can withstand the temperature of 1,300 degrees Celsius, and it is inspired by Starlight, which was created by Maurice Ward. Matod ni Dr. Bryant Akar, kinsamoy nango sa Regional Science and Technology Fair, ang mga mapiling first place winners ang ipada sa kauluhan alang nasa National Science and Technology Fair sa Marso 2025. Diin ang mga mananaog usab ang morepresentar sa nasod sa International Science and Engineering Fair sa Los Angeles, California sa Mayo 2025. This year, uso ang atong study sa molecular docking and in silico. So this is a cellular, mura siya og kanang cellular studies na molecular studies na sa mga tanom o mga cells na ang ato ang labanan diri sa regional level, and then these are the trend studies also fighting for the NSTF and the ISEF internationals. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak.